Tumesikia na warikwe ni arutwo thukuru wa Orongomei na Orosio gicigo kia ubunge gia Narok ya irathiro kaunti ya Narok makiamukira mataro kuma kuri aikari aria mathomagira mwena ucio riria arutwo kirathi gia 6 na 8 marorete gwika kigeranio muthiaini wa mweri uyu. Sana kwa sababu leo ni siku ya maombi ya shule hii ya Orongomei. Tumeungana na shule inaitwa Olosiro Primary School, wamekuja hapa ili wakaweza kukabidhiwa geometrical sets na Jeff Madhai, na tunafurahia maana tumejiandaa vizuri sana kwa sababu ya mtihani ambao inaitwa ya KPSEA ya darasa la 6, na vile vile tuna KCPE darasa la 8 ambayo itaanza rehearsal itakuwa tarehe 25 mwezi huu, na KCPE na KPSEA inaanza rasmi tarehe 28. Kwena hope ni tondu twina ma secondary twinamo, twina secondary mwe haha mwena wako Jonga itago Aramat, na twina ngi hare na irikia gare no riu kuma yajiriria wiro wa kumaheirio nake riu ni marathi ginya cukuru cia njata Murang'a, kuri marathomera Juja na ni kuri marathomera ginya Nairobi, ni tondu makirikia ni marakona marks njega. Amu mathukuru maingi mwena uyu makoragwo maraihaniriirie kuringana na arimu anene a thukuru cia muthingi na secondary Narok ya irathiro. Ruhonge rwa githomo ni ruheanite mutaratara wa guteithiriria arutwo gwikira kigeranio kia mwaka uyu thukuru-ini iria cia hakuhi nao. Watoto hata wale ambao hawana nguvu ya kutembea hasa wa grade 6 hapo ni karibu sana wataenda. Hiyo ndio ilikuwa wasiwasi kwa sababu watoto wengine unawakuta wako na miaka 12. Hivyo basi tunajiuliza wataenda wapi, lakini tunashukuru serikali kwa sababu imesema ile shule iko karibu, wataenda hapo. Waciari ni matogirite ikinya rio tana ya gukanahe ciana irio thukuru-ini ici thiku cia kigeranio, makiuga aciari ni mekuhumurwo meciria makiria ciana ikaria magika kigerio riri mwena uyu gumirwo ni ng'aragu. Tuko mbali na viongozi kwa sababu hii area ni remote. Kwa hivyo hata vile mmekuja hapa mmetupea changamoto nzuri kwa sababu tumeona kwamba tutakuja kusaidika. Ciana ile kaigerio-ini ni tuciheaga gya kuria na tugacihe geometry na indo iria mangĩhũthĩra rĩa mareka igeranio ciao nigetha magakorwo matarĩ na stress magĩka igerio. Ngiribotera Inooro TV, jitagwo Jenga Waboi.